Phinde ngibingelele njalo kubabukeli bethu ekhaya lapha ekhaya lethu ku Dr. Ngonyama TV. Ngithi nje ngidlulisa ukubonga kubantu abasilandelayo ngoba njalo ngoLesihlanu siba nalo uhlelo lesihleli naye umkhulu lapho Dr. Ngonyama esichazela ngakho konke abalaleli abadinga ukuthi bebekwazi ngendlela asebenza ngayo nokuthi abantu bebezazi lezi zinto esisuka siyikhuluma. Dr. Ngonyama, yebo kahle. Ngiyathanda ukuthi ke mase sesifikile kulesi sikhathi sifike ngaso manje ukuthi ubingelela abantu emakhaya laphana ngoba uhlelo siliqala kanje siluvula manje. Ngiyajabula ukuthi abantu ba subscribe laphana ku YouTube yethu bese kusidla laphana epage ka Facebook baya subscribe ba like ipage. Ngicela ke ngani zakwethu niqhubeke li like ipage ningene laphana ku YouTube ni subscribe njalo nama comment enu abalekile kakhulu kuthina. Ngidlulisa nje ukubonga uqala lapho nje singakaqala uhlelo lethu. Dr. Ngonyama ngicela ubulisa abantu njengoba siqala nje emkhulu abantu sebengenile kuzo zonke indaba. Bayazi ke abantu badoma sengithi isingenile abnormal ingodlongodlo imoto enkulu ethawa ezinye imoto. Ethwala amathwa zibuya koMalawi, koNigeria, koGhana, koMaputo. Ifike zethwala ekhehla noma thu ibuyapi ingodlo ifike ngethwala. Yebo. Mangathi mbejembete emzimba khali imali phakathi abanya kwezizwe imbathe embati eyambata zonke izizwe ambatha besutha amashanga namazulu amaxoxe phela nje abathu imbala. Siyanibingelela ke manje nonke emagumbeni abanomhlaba sekuyisikhathi ngoba eseshini mfowadu ukuthi sekuyisikhathi nonke uphinde sikhulume nani noma siphinde simchazele angidedele wona ke. Ngiyabonga kakhulu lapha Dr. Ngonyama ngisho ngithi mina kubabukeli sishayile isikhathi manje uDr. Ngonyama uzonichazela esisihlangane ngakho namhlanje. Dr. Ngonyama ngifuna namhlanje umbuzo wethu oqala usitshele ukuthi mangabe kwenzeka uphupha ulele nesilwane noma wenza isex nesilwane ngabe kulimazaphi yini nje osichazele nje kabanzi abantu bebekwazi. Oqala khehla uma sikhuluma ngesilwane isilwane into esibahlukumeza kakhulu abantu abaningi. Yebo. Isikhathi esiningi lento iyayifika izenzo obunye ubulili noma mayifika kwenu indoda ifike ebusuku izenzo umuntu wesifazane. Yebo. Ngesikhathi ifika isikhathi esiningi ifike mhlambe nawo sisabona njabule nje sathi njalo isikhathi lokulothumi kuba into eshesha mfowadu akuthatha isikhathi ngoba sokuyinto vele ethunyiwe ukuthi mawungazi na uthuke noma ungazi uphazamiseke isukule iyo izokwazi lento ezoyenza ngesikhathi ifika lesilwane kuwena senze ishare ukuthi niphinde nize niye embedeni noma lokho abathi sex ngesikhathi niye embedeni yilapho affecta khona noma lapho sikuthola khona ukuthi sikumoshe manje ngalesikhathi wena impilo yakho sekumele abiya phambili uthola impilo yakho ayisayiphambili leli silwane esenza ukuthi mawulale naso wena oqala siyayithwebula inhlahla kuwena siyayithatha inhlahla kuwena iphenduke ingabe senzeke into ngendlela obuyazi ufike ningefana nomuntu ngathi unesichitho ungenasichitho wena kanti isilwane lesi ngesikhathi singena kuwena isikhathi singaba abantu abaningi nenzalo kumuntu isilwane mahlala sihlala nayo ebusuku inzalo siseyiphalamisa kuwena uthola usunenkinga yenzalo usuhambe uye kubantu uyothi nankinga angizali ma vuna imbizi kanti isilwane esenza yonke lento ukuthi kwanzalo yakho iphinde ingaqondi ngalendlela wena obuyazi iyona. Yebo. Kanti isilwane ngoba ngithi isilwane siyintembi kumuntu ngoba isikhathi esiningi ngiyayo isilwane siya umuntu osithumayo isikhathi esiningi siyakwenza ukuthi sibe uconnection yentweni zakho. Yebo. Usabathe wena uyazi namhlanje bekuthenje umsebenzi uphinde ungawuthola umsebenzi noma uthi namhlanje bekuthiwa ngizobiza ama interview leyo engiyenzile angiyiphasanga kanti lesikhathi kusebenza isilwane isikhathi esiningi isilwane siyasikwenza ukuthi ke noma kuthiwa kuzofika umuntu wakho ophila naye. Yebo. Sifike iqala sona sifike sikusebenzisa nakufika umuntu wakho ophila naye isilwane sifike iqala sikuba ukuthi sesikuthena amandla ukuthi ngathi kufika umuntu wakho una embedeni awusabi nawo amandla akhe ngoba uqala wafika isilwane sakusebenzisa ngesikhathi unaye lo muntu unyanyanyana ngidinelwana kanti yesilwane sifike iqala kwenza kusebenzisa saqeda konke noma thatha konke lamandla kumele abe uwasebenzisa kulo muntu wakho sawasebenza kanti isilwane isikhathi esiningi umuntu siyezwa mangabe khona into kumele yenzeke noma kuzoba nomuntu ophila naye kubozona sifike iqala ngathi kubantu kwemina khela kunesilwane esiba inkinga esingasuseki kumuntu bese bathe abantu bayasuka isikhathi esiningi mabethi into eligazi noma behlabe ukuthi asiyomgeza ngenkukhu sokwenza ukuthi isikhathi nesilwane sibehlula abantu kanti kunezilwane abanye abantu othi umuntu uzale emndenini abathakathi noma uzale emndenini ogangwayo kuyona ukuthi umuntu bonale semncane ukuthi uyazi lo muntu ikhona into akanikezona noma uzophumelela noma mhlawumbe bazona kwamzali wakhe beze bathakathi kwanayo uqobo
ngesikhathi bembeka isilwane semncane akasinaki nje mesemncane ngoba bayebeje ujive lo muntu isikhathi mhlawumbe uyathanga noma wenzani umuntu onganaki vele osemncane mayesekhulile kuba ukuthi siyambamba mabezama usilapha abantu asilapheka lo ngalento eyigazi ngegazi lenku ngoba mawuhlabela kufanele ukuthi uyasijama ngoba igazi elisijwayele amanje ikhathi kini hlala kwenza umsebenzi hlathele inkukhu siyajwayela igazi ngesikhathi abelaphi sebezohlaba inkukhu benzani befake imizi nenkukhu asasuka la ngoba vele sesivele sijwayela igazi isilwane njalo sifuna umuntu ozohlola sibone ukuthi simkanjani ngoba sikhona isilwane wekhaya esibehlulwa labelaphi thola umuntu athi mina sengihambe kaningi kuthiwa nginesilwane asuki kanti lesilwane asifundo ligazi sethi umuntu ozohlola lesilwane sisukaphi simkanjani athona isilwane esikhanda umuntu wasedlozini noma esikhanda umuntu wasekhaya isilwane esikhanda umuntu wasedlozini siba sibi ngoba azwane njengoba masinika igazi ufana umuntu osiphakamisayo asuki kuwena siyajabula sikubamba umlongo nje lapha doda ngonyama ngifuna ukuthi ungichazele ukuthi mangabe kwenzeka ukuthi uphupha ke ulele naso lesilwane kuyikuthi ke into eyenzakala manje usewukhulile sewumdala kuyenzeka ukuthi yena umuntu asizakale mangabe efika kuwena uthi mhlambe uhlala aphuphe yenza lo Ucansi nalesilwane isilwane ke la ekhaya siyaselapha akusiyona into ejulile kuphela ukuthi ngoba omunye umuntu ngiyamthanda umuntu othi meza ngonyama ezohlola afika ahlole kodwa bese ayalungisa ngoba angimthandi umuntu ohlola mhlawumbe uzohlola ka10 kodwa manje awulungisi noma usiza ulitholi kubalekile uma uhlola bese uyalungisa unikeze usizo ngendlela noma uzokwenza ukuthi ngesikhathi unika usizo ukwazi ukuthi sekukhona engibonayo lo muntu ohambe ehlola ikhaziningi umfadube akasizakali ngoba uhlola kuphela manje umuntu oza ngonyama ngaleso ezeli into ingemhluphana sefika sihlole bese ilungisa uyasizakala umuntu onjalo mfadube Siyabonga kakhulu lapha doda ngonyama sengishilo nje ukuthi ngoba sesichazele kabanzi ngiyethemba ukuthi abantu ke bazofika la ekhaya mangabe unenkinga efana naleyo ukuthi uthola ukuthi mhlambe uthi uyaphupha kanti kuyenzeka lento leyo ulele ngempela nalesilwane fika lapha doda ngonyama ekwazi ukusiza mkhulu bengisacela ukuthi ubuye usichazele kabanzi lapho ukuthi isikhafulo sephupho sisebenza kanjani uma sikhuluma ngesikhafulo sephupho khehle yebo isikhathi esiningi sisebenziswa uma seshona ilanga noma ngekhathi abantu sebelele ngoba nekhafulo ziyahlukana khona ikhafulo zasemini ezisebenza ngelanga khona ezisebenza ebusuku sekuthunyelwa ilwane lezi ebusuku sisebenza khona abantu sebelele esikwazi ukuthi masifika kumuntu umuntu simtholelele masifike senze lokho osithumeka mhlawumbe umayelele aphuphe wena ngesikhathi uma mhlawumbe kuthiwa noma sonomuntu akazwana naye omunye mayehlukene nawe isikhathi esiningi lo muntu aphapha lo muntu esembiza ngawe abiza igama lakho ethi sibanibani amthinta ambambe kanti uwesikhafulo lesi maye lo muntu akanaye usembona ngase kuwena ulena akazenzi nomuntu lento ethunyiwe mama sesekhandiwe sebenza abangqongqozi nani omthunyelelo bafako wahlwahlwana ngoba zilelo zizadedela ekhaya zivuswe zithunywe straight lapho kunazi ingoba ngathi mina ngonyama uyazwana khona nemithi efake ilwane phaka kuba isilwane zakho sisithume siye lapho idirection sisithumela khona siyakubani siyomemeza abantu ama siyonokha kubani masifika lapho noma thunenkani masifika indaba yalivalo ukuthi noma thunenkani simenze simkontrola ukuthi lapha khona aphinde akucabange wena ngesikhathi abameza wena noma kanjani baxabana nendoda lena embhedeni noma kahlala endlini baxabana bayahlukana ubuza kuwena Mkhulu ngikuzwa kahle kakhulu lapha ngiyethemba futhi ukuthi ababukeli lapha bayizwa le ndaba ukuthi mangabe sikhuluma ngesikhafulo esikhuluma ngento enjani ngithi ke mina babukeli bethu elingakhohlwa njalo ukuthi ni subscribe kule channel yethu ukwenzela ukuthi ikhule njalo ngoba abantu bayanda ngosuku mkhulu ngizocela ukuthi ubuye usichazele ngama products alapha ekhaya owenzayo ukuze ukuthi abantu bekwazi ukuthi bathola kanjani ngabe futhi ayimalini. Okay, ama-products alayikhaya khehla njengoba abantu bazi ukuthi kulaba videos esiwenzayo manje siyakwenza ukuthi sifake i-account lapha escreenini ukuthi abantu bayithole bekwazi ukuthi umuntu mangabe enento akayidingayo ayithole. Ngiyangithanda ukuthi abantu umuntu obazimbeka ku-list ukuthi umuntu uyalinda umuntu ozofuna ukuhlolwa umuntu asibekezelele bakwethu. Ama-product eyoqala khona umavula noma ngabe thukuphi ekudeni kodwa siyakwazi ukuthi kuthumele ifike kuwena. Umavula into elekelele umuntu esilwaneni ukulobe sikhuluma ngayo isilwane ichitho amaphupho amaphuzu wakhohlwa
umavula uvula zonke lezo zinto lezo akwazi ukuwashe avule izinto esizibalayo zivuleke kuwena kulowo ngoba ngithena mathi ukuphi uyethumela imali account la ekhaya eza kimi straight engizoyibona ngikwazi ukuthi ngithi abakubhale phansi sizokuthumela iphasa lakho lifike kuwena ngesikhathi esozitho ukuthi leyo fanele kuwena manje emkhulu usichazele lapho ukuthi umavula mangabe umfuna uthatha umuntu uyamfuna ngempela uba imalini umavula kehla uba imali u500 kuphela umavula u500 kuphela kubantu abawudingayo u500 kulo udingayo abafuna sichaza abantu kulo udingayo u500 uyazi umuntu ngiyathi mina uzazi yena ukuthi yini emhlupha empilweni khona abantu abahlwa zilwane abahlwa yini ongasuki ukubona kodwa mangabe uthole umavula uyakusiza kuleyo nto leyo kuzoba khona ugazi emntwini ulekelela umuntu ngoba kule insizwa nje efuna amazima ekhaya insizwa yazi manogazi emntwini mina umkhulu unginikile into yami ngiyithemba ukuthi iyofika ngenzela into emakhaya zingibuze zingithande insizwa mama oyintombi zingithande yonke lonto ugazi emntwini nabelungu bengithande ugazi emntwini umsebenzi wawo usiza abantu ngaleyo ndlela u1.5 wona ugazi emntwini 1.5 ngoba abantu ufuna bazi ama product azwa deposit so akhiba nje aphelele imali yakho iphelele wazi product yakho ifike kuwena bese esingayenzi ke abantu imali yokuposa baza abantu ngasibathatha imali yokuposa sesicharge lemali sibizayo zokuposa thina kule mali esuke sibizile kuzoba khona umadubula kuze singamlibali umadubula kuze imbizi yamadoda indoda mayifuna ukwazi namhlanje ufuna ukushisa embedeni ama ufuna nolaka kuba nomsindo endlini ukhona umadubula kuze khehla ozokwenza ukuthi indoda ibe namandla mangabe izenkonzweni imkhulu chaza ukuthi umadubula endlini ngalendlela oyichaza ngayo ingadingakala ukusetshenziswa umuntu oseganile noma abafana kuphela bawusenzayo umadubula noma2 usuganiwe uyawusebenzisa noma 2 insizwa kwagana kodwa umuntu ophila naye uyamsebenza naye kuphela into engayisho ngathi mina into engamsiza hamba ingane esikole mosanda age ungeza ngonyama epolice angifuna ukuze nemali yokutshonto la ekhaya ingane esikole ngizafunda isikole angisizi mihamba yonke izo nomzalo wakho sifike sikusize la ekhaya ukhona amadubula kuse u250 imbiza nje amadubula imbiza ephuzayo ikwelekelele kuyoba khona umuntu ngithe khona umuntu mayefuna abantwana mhlawumbe umuntu yazi ingane ezamile akayithola ingane uyeza la ekhaya uphatha ingubo yombanje yokulatha ingubo nomhlobo nengubo uze nayo la ekhaya sizokwenzela leyo ngubo esiwazi sikubikele ngayo ukuthi iyona ngubo ezicelo sakho naleyo mali yo700 yokusikwenzele ukuthi uthola abantwana kuzoba khona unozimanga Sinenye indoda khehla awusithintele leyo ndoda sizwe ngoba abantu bayibabaza mkhulu kunjalo khehla sitshele impela kwenzakalani ngayo ukhona unozimanga umuntu mhlambe ngoba abantu basibatshela unozimanga ufika akwenze ukuthi mangabe unenkinga lapha egembuleni ungabambeki akwenza ageze into zakho zibe clean ngoba hayi ngaba kunomuntu ogembula cha ukwenza ukuthi into zakho zibuye kuwena inkahle yakhe ibuye le nokuthi nomzamo ugembula iphinde ngoba uzugembula ngoba abantu nabazi kubanjwa ngenhlahla inhlahla mase ibalekile akubambeki manje nozimanga wenza lokho ukuthi aphinde ayibuza inhlahla yakho nakulo muntu osaqala isibhinize elincane lelo amandla ngabikho unozimanga uyamsiza nakulo muntu emsebenzini ofuna izikhundla ukuthandeka unozimanga ukhona bakwethu uyakwenza futhi lokuthi akwenza into yakho nokuthi imali mengahlali imali aphinda kwenza ukwazi ukuthi uma ngithola lo 5000 10000 ngikwazi ukubeka imali nenye ngihola iphinde ihlale phezu kwena umsebenzi kanozimanga lo manje mkhulu awusitshele ukuthi unozimanga ngendlela atholakala ngayo utholakala uyakhona ukuthi umphathisele uma umuntu ephesheya ngoba kunabantu abamfonayo bephesheya befuni unozimanga engatholakala ngamalini futhi unozimanga khehla nje u3.5 ngathi angambizisi kodwa amandla akhe ungamanga ukuthi amandla akhe acisha afike esigubhini amandla kanozimanga hawu noma 2 kubi yamthwala kunozimanga ngo3.5 kuphela uyayufona eqala uthumela imali yakho noma khona umuntu sefaka imali bese yafona nawe asinaki yafuna nakho lokho uyifaka nje imali account la ekhaya kuphela no hayi kwaphepha ayasho bright ngoba kusazi ukuthi ngoba isikhathi ngesitolo sokuthi ngiyetolo lokubambula yini so kubaleke ukuthi imali uyifake straight direct ebhenki la ekhaya sikwazi ukuthi sikuthumele into zakho ngendlela ukuthi siyakuthumelela kube khona uma1000 u6000 siyabenzela futhi abantu isikhathi siningi abantu balandela ekhaya uma1000 ngoba isikhathi siningi kuba zinhlanga ingene egazini noma wazi khona umuntu okwazi ukugcaba ozokufaka ngendlela siyakuthumela futhi nama1000
ukusina khona futhi nokusiza emalini funa kuyoba khona udumezweni mhlawumbe umculi umdlalo webhola yini ufuna ukwazi into ukuthi yaziwe kuze ama customer kuleyo ukhona udumezweni udumezweni ona uthola ngo 7500 kuze bakwana izigubhu ziyaqala ku 10000 kodwa abantu siyabanika from 5000 kuya phezulu ngoba esika 10000 ngoba keep deposit yelo mali owafwayo sikwenzele umsebenzi yakho igubhu kasininza nje umuntu esigubhu akayesigodlweni bakwethu mhlawumbe sengabe lona lo bona athi uyabambeka noma kusekudinga kakhulu noma bathe umsebenzi singamthumelela ke lona kuyoba zigubhu isipoko somlungu ke angithanda ukuqamba ma asithumele ke yinto efuna ukuthi uze esigodlweni lapha eGymnastic sikwenze isipoko somlungu noma ngisenadala ngisenzi ngisenza egoli kuphela okufunda ugibela uze ke egoli sikwenze isipoko somlungu isipoko somlungu sokuqala su 11500 esokugcina su 79000 kodwa abantu njengamanje sabanikeza ngo 15000 lesokugcina ukuthi umuntu masithe 79 ezino 15000 simenzele ahambe yosebenza abuyise imali la ekhaya lezobisela ila ama product esinawo khona la ekhaya engithi kuwena uma uthi uyidinga account number nayo screen iyavela laba bayasifakile lapho uthatha account number leyo kube ukuthi uyaxhumana nayo nase number la ekhaya kulezi evelayo lapho uphinde uyithinte ngonyaka bakwazi useGymnastic eDelmo Park lapho esikhona khulu siyabonga kakhulu Dr. Ngomnyama ngiyethemba ukuthi njengoba sichazeka abanzi kanjena nama products ala ekhaya bakwethu ukuthi mangabe udinga amanye ama products akhona uthothi mhlambe likhona lifunayo umkhulu uzokwazi ukukusiza ngendlela efanele ningakhohlwa ngani zakwethu ukuthi lapho subscribe ku Dr. Ngonyama TV njalo ngama Friday sizoba sifika la ekhaya sibuya sinyenzela imibukiso efana nalena sinichazela kabanzi ngendlela uDr. Ngonyama asebenza ngayo sicela ukuthi ke ngani zakwethu kule account evelayo escreen njengamanje ukwazi ukuyigcina ukwenza ukuthi mangabe udinga usizo ukwazi ukuthi ufake isandla lapho umkhulu ekwazi ukusiza sengivalelisa nje mina ngubani bayefana ezweni usibani Mfoka Dube mkhulu ngicela uvalelise ababukeli bethu emakhaya sengivala kahle singalibala abantu isigeza ngomzombuluko njalo ngomzombuluko sisabantu emanzini isigeza su 1.5 kuphela wena ufuna isigeza semanzini asabe njalo ngomzombuluko thatha inamba ufaka appointment yakho siye emanzini njalo ngomzombuluko abantu bazi makuyimpela nyanga kasiningi sebaseNatal abantu baseNatal sibakhona eMtubatu wena usuke nothi ufuna isigeza lapho seNatal eMtubatu leyo ndawo ezakhe noMtubatu noma useDurban uze eMtubatu nawo noma nawe ufuna into ehlukahlukene zempilo sikwe sikhona eMtubatu njalo mama kuphela inyanga kuba nesikhathi kuba ukuthi uyasifona kuqala usazi ukuthi sibakhona yini kuleyo nyanga bakuyenza singabikho kuyenza sibe khona abantu basithinde endaweni ehlukahlukene nje nakho indawo singafiki zona sebusiness ngobaza abantu ukuthi indawo sesinokuyihambela kakhulu iNatal Eastern Cape nalapha eGoli esethola khona njengamanje okuningi sakuhlela sakulungisa ongama chemist ikhemisi ngathi uqala uphumela uqala khehle ngathi le Eastern Cape le koqonqa baqonqa Kings Williams ikhemisi yakho sizophumelela eyala ekhaya abantu basesizobaza ukuthi ithola kanjani bese sibafakela ukuthi ukuphi nendawo umuntu mhlawumbe odinga usizo nenamba ekwazi ukuthinda kanjalo kunjalo khe isiyavalisa ke manje abnormal ubuthi angivalise khe ayivalelisa isiyaphuma nje imoto enkulu ngudlungudlu ethwala ezinye imoto uThembeni ethwala mathiwa zibuya emagumbeni amanomhlaba ko Nigeria ko Maputo ko Ghana ko Malawi ngizethwala ko Zambia ngiyazethwala kuba ngingudlungudlu ngemsebenzi yami noma ngeziqu engithezwe ngabantu ngokubasiza cha mina mkhulu nje nami hayi ukuthi ngoba ngwala ekhaya ngisebenza la ekhaya kodwa amandla akho ngiyabona abantu bayafona njalo bedinga imisebenzi bedinga ukuthi ubasize begcine besizakele abanye bayafona bebonga mkhulu ngibe sengisithi kodwa mkhulu ayikhona manje phela ngathi wenza ngani kathi mkhulu hayi khehla into ebalekile lapha eminyangeni ukuyihlonipha hlonipha isiphiwo onikwe sona uphinde uyihloniphe nawe ngoba ngesikhathi uyihlonipha wena ngesikhathi kuvela ukuthi wena ukhuliswe kanjani ukhona umuntu omunye ukumbone comment ukuthi wena afundisekile kubo into ebalekile ukuthi wena ngoba ukhona nomunye ngithi umuntu umbone comment mhlawumbe uthi uyambhekisisa wayena empilweni zashoda ukuthi athole usizo kubalekile ukuthi makhona into edingayo ngonyama muzumgxeka ngonyama iza kuyena kunawo mona mina into mabonzi ikhona into enginayo woza ke udinga unikeze
ungahambi ungigxeka noma ungabhali kabi comment manje mkhulu uchaza ukuthi mangabe kwenzeka ngoba masibukele izwe kanjena sibukele ngabanye abelaphi mangabe belidinga usizo kuwena bakhululekile bebuye nje nenyanga la ekhaya khe izangoma abafundisi bonke la ekhaya siyabasiza vele bamukelekile kuphela ukuthi isithunzi somuntu ngiyahlonipha mina ungizwe ngihambe ngikhuluma ukuthi usibanibani wasizwa yini ngoba ngiyamhlonipha omunye umuntu bonke abantu bamukelekile bakwethu abelaphi ukuhlukahlukana kwenu siyanemukela ekhaya abaculi yini ama celebrate nonke siyanithanda manje nonke siyanemukela ekhaya ukuthi kulokufisayo nawe sikusize khona. Siyabonga kakhulu sesivalelisa nje ngithi mina ngoba senizwile uDr Ngwenyama lapha ku Dr Ngwenyama TV ethi uyanithanda nonke unamukela nonke ukuthi nivele lapha ekhaya nikwazi ukusizwa kwesinye isikhathi ungavela noma uzodinga nje ukuthi umkhulu akubonise mhlambe ukukhona lapho nawe udideka khona kuphela mhlambe uthi angeke nje akuchaje nalutho awufike nje akuchazele kabanzi. Siyabonga nje kakhulu nisale kahle. Siyabonga kahle bonga.